الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا syukur dan puja kepada Tuhan selawat sajat ke Rasulullah syukur dan puja kepada Tuhan selawat sajat ke Rasulullah lahirkan Nabi malam sedaya Rabiul Awal tanggal 12 lahirkan Nabi malam sedaya Rabiul Awal tanggal 12 Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah Hasbuna 12 hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa 12 hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa Hiba Aminah jangan lahiran dan kata Tuhan lahir udunya Hiba Aminah sinan lahiran dan kata Tuhan lahir udunya Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah Hasbuna Umur pembelatan Nabi di Mekah dan Madinah telah pergi umur pembelatan Nabi di Mekah dan Madinah telah pergi sebabnya Minah Nabi di Mekah han ada tegah yang larang Rabbi sebabnya Minah Nabi di Mekah han ada tegah yang larang Rabbi Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah Hasbuna Orang di Mekah dumku kekokong bandung pi mesau kenapa Nabi Orang di Mekah dumku kekokong bandung pi mesau kenapa Nabi Sayyidina Hamzah berangkat saja Sayyidina Utsman Abu Bakari Sayyidina Hamzah berangkat saja Sayyidina Utsman Abu Bakari Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah Hasbuna Datu Jaruta orang jasa jana sahabat jaminan yang menghadiri Datu Jaruta orang jasa jana sahabat jaminan yang menghadiri antara Mekah dengan Madinah mana taji'u 12 hari antara Mekah dengan Madinah mana taji'u 12 hari Allahu Allah 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 Rabbuna Allahu Allah 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 Hasbuna Allahu Allahu Allah Allahu Allah
hasbuna. Oh sampai Nabi negeri Madinah teman beliau di luar wadi. Oh sampai Nabi negeri Madinah teman beliau di luar wadi. Makanan pita, minuman pilihan, burung negeranya hasidah duri. Makanan pita, minuman pilihan, burung negeranya hasidah duri. Allahu Allah 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 Rabbuna. Allahu Allah 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 hasbuna. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Rabbuna. Allahu Allahu Allah Allahu Allah hasbuna. Tajam teladan rakan mertua Rasulullah Sayyidil Anbiya. Tajam teladan rakan mertua Rasulullah Sayyidil Anbiya. Tabu bersuruh puji tegak yang larang Allah bertakbirija. Tabu bersuruh puji tegak yang larang Allah bertakbirija. Allahu